Reka mbasuhuze aho muri hose, mwebwe mudahwema gukurikirana ibiganiro ndetse n'inyigisho tubaha ku bijyanye n'aho isi igeze, nk'uko nari nabibasezeranyije mu minsi yashize, nababwiye ko nzababwira bimwe mu bigwi cyangwa se mu mateka y'umugabo isi yose ihanze amaso, impande enye z'isi zose zihanze amaso, ariwe Vladimir Putin, perezida w'igihugu kinini cy'igihangange ku isi, igihugu kiruta ibindi byose ku isi, igihugu gikize cyane ku mutungo kamere, igihugu kitavugirwamo, umugabo utavugirwamo akaba ari nawe ukiyobora, Vladimir Putin. Rwose icyo ngusaba wowe ukore subscribe, ukore like ndetse unabisangize inshuti n'abavandimwe kugira ngo bamenye aho isi igana. Turi mu isi y'umuvuduko, aho ikintu cya mbere umuntu akwiye kumenya ari amakuru kugira ngo amenye aho yerekera. Mu gihe isi yose hanze amaso ku burasirazuba bw'Uburayi, aho intambara ikomeje kututumba hagati y'Uburusiya na Ukraine, njyewe ngiye kugaruka ku mateka ya perezida wa repubulika cyangwa se perezida uriho kuri ubu w'igihugu cy'Uburusiya, Vladimir Putin, umwe mu bagabo batavugirwamo, noneho byajya ku mutekano w'igihugu cye bikaba ibindi bindi. Reka mpere ku ijambo aheruka gutangaza ku itariki 23 ukwezi kwa Gashyantare uyu mwaka wa 2020, binyuze kuri televiziyo y'igihugu cye. Putin yavuze ko atazahwema kugira uruhare mu biganiro bigamije gushakira ibisubizo ibibazo byugarije isi, ariko ku birebana n'umutekano w'Uburusiya ngo nta n'umwe akeneye kugisha inama, nubwo amahanga akomeje gukomanyiriza igihugu cye mu rwego rw'ubukungu. Ibi Putin yabivuze nyuma y'uko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, United States of America, Joe Biden, aburiye amahanga avuga ko Uburusiya burimo kwitegura kugaba ibitero kuri Ukraine, nyuma y'uko inteko ishinga amategeko y'Uburusiya yemereye Putin kohereza abasirikare mu bice by'uburasirazuba bwa Ukraine bigenzurwa n'abatavuga rumwe n'ubuyobozi bushyigikiwe n'Uburusiya. Ubundi ibi ngibi tuvuga Putin ni muntu ki? Ubundi Putin amazina ye yose ni Vladimirovich Putin. Vladimirovich Putin yavukiye mu mujyi wa St. Petersburg mu Burusiya ku itariki ya 7 ukwezi k'Ukwakira cyangwa se ukwezi kwa 10 mu 1952. Yiga amashuri makuru kuri St. Petersburg High School mu Burusiya. Usibye Ikirusiya nk'ururimi kavukire, Putin azi n'izindi ndimi nk'Ikidage, Icyongereza ndetse cyane, ariko mu bikorwa byinshi bijyanye n'ubuyobozi akoresha Ikirusiya nk'umunyagihugu ndetse nk'umukuru w'igihugu cy'Uburusiya. Mbere yo kuba umukuru w'igihugu, Putin usanzwe ari umusirikare, yabaye mu nzego zishinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya, KGB, aza gutorerwa kuyobora igihugu mu 1999 kugeza mu 2008. Yongera kwiyamamariza kuba perezida mu mwaka wa 2012, aratorwa kugeza magingo aya, ariko yigeze no kuba minisitiri w'intebe nyuma yo kuva, ababyibuka neza, ni nyuma yo kuva ku perezida mu mwaka wa 2008. Putin yize amategeko muri kaminuza ya England State University, bisigaye yitwa St. Petersburg State University, aho yayize kuva mu mwaka wa 1970 kujya mu 1975. Vladimirovich Putin ni umwe mu bakuru b'ibihugu badakunda gushyira ahagaragara ibirebana n'ubuzima bwite nk'umukuru w'igihugu, ariko ibirebana n'ubuto bwe kubivuga byo arisanzura. Mu biganiro n'itangazamakuru iyo bamubajije ibirebana n'ubuto bwe, Putin asubiza ko mu bwana bwe yakuriye mu rugo rukennye, rwari rusangiye inzu n'undi muryango batagiraga icyo bapfana mu nzu yabagamo imbeba nyinshi. Putin ngo akaba ari we watinyukaga kuzirukana. Abakurikiranira hafi ubuzima bwe nubwo bitoroshye, bavuga ko Putin atishimira igihagararo cye, areshya na 1.42 ndetse ngo niyo hagize umubaza icyo avuga ku ndeshyo ye, ngo arakureba gusa akakwihorera. Ariko kubera iki areshya gutya? Mu Kinyarwanda kizavuga ngo ni mugufi, kuko
metero 1 na santimetero 42 bigaragaza umuntu mugufi pe. Ariko ubugabo si igihagararo, ndetse mu abanyarwanda bivuga neza ko ubugabo atari ubutumbi. Nubwo Putin ari mugufi ntibumubuza kuba ari indwanyi kabuhariwe. Urubuga Top 10 Media rucukumbura amakuru ku bantu b'ibyamamare ruvuga ko hari igihe Putin yari ari kumwe n'abanyamakuru bari mu kazi mu ishyamba, maze bacakirana n'urusamagwe rushaka kubarya. Putin akoresha inkoni yari yitwaje ararukubita biza kuruviramo gupfa nyuma yaho. Ku myaka 18, Putin yari afite umukandara w'umukara mu mukino wo gukirana uzwi nka judo, ariko ajya ananyuzamo agakina indi mikino njyarugamba nka karate, kungufu ndetse n'indi mikino myinshi. Mbere y'uko atangira kujya mu buyobozi, yabanje kuba mu rwego rushinzwe ubutasi hanze y'Uburusiya KGB. Atangira akorera mu burasirazuba bw'Ubudage kuva mu 1975 kugeza mu 1991. Ese Putin afite umutungo ungana gute? Ntabwo twasoza tutavuze ku mutungo wa Putin. Abakurikiranira hafi ubuzima bw'uwo mugabo w'icyamamare, umugabo utavugirwamo, impirimbanyi, umugabo ukunda igihugu cye ndetse uharanira n'ubusugire bw'igihugu cye, bavuga ko yatandukanye n'umugore we mu 2014 bamaranye imyaka 31. Bafitanye abana 2 b'abakobwa, Maria na Catherine. Umutungo bafite mu mafaranga ubarirwa muri miliyari 70 z'amadolari y'Amerika. Akaba afite inzu zisaga 20 zo mu rwego rwa villa, harimo imwe ifite agaciro ka miliyari 1 y'amadolari yitegeye inyanja y'umukara iri hagati ya Aziya n'Uburayi. Ngayo nguko bimwe mu ncamake y'umugabo twavuze isi yose hanze amaso utegerejwe guhagarika ndetse no gukuraho agasuzuguro kampatse ibihugu nk'uko abyiyemerera. Nabashije kubanyuriramo muri make. Icyo ngusaba, inshyigikira, dushyigikire, ukore like, share and comment, utubwire, uduhe igitekerezo, inyunganizi ku cyakongerwamo ndetse n'ikibura kugira ngo ibintu byose bigende neza. Turi kumwe twagera kuri byinshi, turi kumwe twafatanya, turi kumwe twakubaka ejo hazaza heza. Jess Revolution.